uyabona yini bathi ena lana uma ukuthi uthenga inyama ka-100 uthola i-rice lamahhala ikhona tithani ayikho hayi ikhona kanjalo any item la butcher yabona any item ngabe uthenga ibhodi ngabe uthenga inyama uthola ithuba lokuthola i-rice uzothola nje mahhala uzothola mahhala ngisho ngathiwa uthenga item ka-100 noma ngabe uthenga 200 mina ngizobe sengikunika nje i-rice lamahhala for free la butcher any item from 200 or 100 kuya maphezulu uzotholela ibhosi uzotholela i-rice skills uzothola i-rice lamahhala khumbula mthengi wami kuba inyama la ishisa kanjani ukuba ngosipa uphongolo isituni beef leso uthola nje 94.99 asigcini lapho woza ngapha buka la iphoko uthola ngamalini 79.99 asigcinile lapho amarashela amnandi kanjani we baba awababa ngendlela mnandi buka phela ikhili wathatha ikhili 44.99 asigcinile lapho woza ngitshengisa ama-chicken feet buka ama-chicken feet ama-chicken feet 29.99 amancane uma ufuna amakhulu kwamla buka amakhulu uwathola nje ngo-39.99 ungathola kuphi asikho isitolo esithi njengalesi kuthani la esiba ophongolo akhona ama-chicken feet 39.99 kanti sikhona nesipini senkomo buka phela isipini senkomo sithola ngamalini 62.99 ungasifuna apha isipini sishipha ngapha ungasithatha sis ungasithole ndawo buka phela si-updatile inyamazana ungathatha ikhona khona la esitolo khona la ophongolo esiba woza agcinile uba-chicken phela woza ngapha chicken drumstick uyithola nje 68.99 kanti amali egoda wathola ngamalini 49.99 wozanda esipani izoyidamze inyama iyaphuka Nkosi yami ngiyaqala sola ka-100 sola ka-100 ngidinga